kata do abo judi abo laj poribar salah ge bo tahena ar abo samaj judi babo dise no samaj re abo ren hor ko jati dhorom bhasha banchaw lagin katha judi babo ror pasnawa enkan abo do jai jug nungka ge bo tahena ad chaba abo noa katha ko ror rakab gea ar baki bar jahay single captain ko bako settle lena unku se pe report kom bisi badayena unku do nita somoy re jaha ko kami re katha ko menea ado ona kami ren ko mena kat ona dite somoy bako em lea ar na te onde ni jahay single captain na daitto re jima re mena kadeya uni lay hoina tanam captain ko nuku hoho ko mar middo mar judi bangkhan do bodol ko mar nungka judi galmara bay huyuk khan abo din din te sanam single captain nyutum list bo tahena bo ad chaba ado noa ge bishesh galmara tahe kana ar tihin onka ge noa malda jile re ge gajol blok re onde jahay single captain benaw na daitto re mena kadeya manatan Jamol Murmu tabo ado nuya jima re nuku single captain ko jaha 20 gotang nuku ay benaw kat ko geya nuku bhitir ho node ho nungka ge joto hor do bako setera motamuti node do 16 jona gan ko settle len taheya ar nuku bhitir khona put ko badayena je nuku ho jaha 10 poribar 10 single pore jaha jima tako noa do aku onka do ko benaw kat ko geya 10 poribar kate koy ko dona khono dher to nonde noa galmarate baday nyamena ku jaha single poribar ko benaw kat ko nuku ten do pura puri do single reya elang single reya bichir single reya chinta bhawna do bay seter kan noa disa nyamena ado ona mente noa katha lay hoina je bar bar abo noa katha galmaraw huyu ar bujhaw choko huyu ar single ko ge huyu ar bangkan jahan upai do banu tabona ar noa mente nuku noa katha ko rod rod ke je bang thik geya noa abo bar bar babo duruk len khan dinam bang reho hafta re bar din mid ghanta adha ghonta reho duruk kate noa judi bo galmarawa enkhan noa kami bo benaw rakab dare tinya report lekate do gongke sikha to niye ko ge ar niye ko katha lay bada kate ge ma je katha muchet ke tabona dola te sanam ko johar ado abo tola re Mohan Murmu gongke tikin na report ba anjom kiya ado ma Mohan Murmu gongke tikin report tayom te aro sange neta ko abo anjima sanam ko johar alin Bengal Ponot Glacier Block kamil kate Tribal Association Regional Head Lekaling kami kan alin itu marang riset reho bawa jeng jeng kole jaha sai kita Irora Naran Murmu Uड़ीसा Ponot ni gongke abui jaha kami karan teko adi ko harket kade adi ko sataw kade adi rokom atachar muti kosa lega jahay ko atoren ho ona barete ini ngagi le emesen juddore abo mina buna set do nyud wala set do marshal wala abo ma marshal lagi bo khojok kana ona lekate ninkan परिस्थिति को दो कम बेसी abo bo mane bo niel nyama abo chitan hoyto huyuga enkan sahus ke sath adi anda bohot te noa ko abo mane tikau kate laha se chala huyuga ado ni gongke aling parta sekon adi mane gunmana parkhao kalau nongkan leader ge tehen abo noa single re lakti kana ko dinino angge hor re olare aya jaha mane dhojjo aj jebabe dhojjo kate onde ona mamla re
tahan kanai ketek nyok tunggu ketek kate onde face kedai hoito opoman kade ko ona do meta do bang meta do huyuk kana meten ni mane nispab meten hor jahai do onde ko dadom ledea samajik bhadu unia duk re ae goro dete ar aya ona kami re noa din marang meten ঐতিহাসিক din leka inting nyelda jaha kore ge naran gongke bo abo bo nyamea jaha rege senoai abo do onto baha malate uni do sarhaw lakti kana e eri ge amdo Sengalen perfect neta kan gya jaha saheb disudise uka puna jaha oleh amgem ona jagam panja nyam kate koro sabidem sabide kate ikia kan kusti dehen hoy je unok kan aturen hor ningkan abe ko katen galtolna परिस्थिति को शेयर लेदा आज तो ठंडा बहुत से एकदम ठंडा फुल माइंड पे अंदर तुम बेइज्जत होई कते हो आज मिटन समाज रे सपित किदाय जे बांग इन दो ठीक गया अले एंगल भी जाना कर्मसूची तो ठीक गितिया ओना मेनते इन एकदम पुरान दरिया कटिंग है kana kan onde adi rokom bul matal hol adi rokom kata to rol sab ka dia अपमान kade ako menkan noa do samaj re ete marang signal nyam kina je jahai ge dadom huyu ai nit do abo pas re minak bona noa signal nyam asari ge gapa holo nongka ga huyu ato re ado na botot tak do bai tahan karon abo sengel minak bona noa bos tapit kita je ale minak lia ape sao nungku mod matal jahan tinak bairi ko tahan kana nungku do meten criminal offense leka ko kami ko ta gapa holo hoito ko arrest ko jadi naran gongke na idi kata FIR ko kami ka kan mid din do ko arrest ko kia ar arrest por do bujho ko je noa do संवैधानिक kami kana संविधान khon do okoy ho marang dare do banua am maji moi dare atore menkan ama ho संविधान रीते के चला हुई तमा नोआ जे होय देखो लेइदा निना दिन धरे नोआ नित बांग होई kan khatir tege te nongkana ane bari meten jaga samaj re idi kana ko pul matal maji ko agami din do noa bo niel nyame gya di atu noa beral dak na konsep ko tingonga ar ete ke ko sahos ke sath ko kamiya karon noa ke meten marang jikkar aboten je ina hajar hor amang re taha kata ekdom sengel ni miten leader le samang kala miten leader tege ning marang kamis har sagun kata laha kata hoyto unulo success bang hoi kana ona to alag bisoy padan kamiya kami bang pro kana menkan ona kami prasasana under te kapal do hiwa ar ono age abo jitkar ado ing dei mit abona jette tamam aturen jaha rege noi naran gongke bo abu bo neuta kate bo buima ar bo samanga ma je noi je poilo abu ai noa jayga le chitra bona sarige marang neta likate ni samang dokar kana je noi gongke aho noa karon te nino meten bari potha samajik jaha din dhore chalak kana noa chitan re no itihas srishti kida ado ing to jaha tis holo hugli re program dekat nui gongke bahamala te ara ate ing tarhau ya kalkan mulmunga ei bicer ekdome sab doho kata kami kata uju ko kata ar jahai ko social media re ko kati ko bari ko fitur ko lika kata ko samangida sarige kapal nungku ko expose ko ge karon abo se सच्चाई मिला abo jaha bo rorida सच्चाई kata bo rorida adwa सच्चाई jo nungkan mete bo stapiti da kapaulo noa tege samaj re ette hor de ko kami noy je ona poristiti karon te tiar kana ona ho social media re nyal nyamok kan dia ye meten ayo hor kum do kita he
उनी बांगमा सेंगेला इदी कते दोमे ओंडे सेंगेला जोल लेते नुकाना कमी दो को कमी कदा ओना आतुरेन और बोल मताल कते मेनखान उनी आयो हर ठेनिया कुकली यदि नवा जूम मीटिंग जहां से आजम खान निया की मिता जे किता हर फ्रॉम मैडम तो निया के जे आम जहां बकैदा 300 बको ले कदा अपा संगठन कोनो जे जाहेर थाने आयो हर को सेन गरे नवा तो एकमात्र जेट गुना सरकार मुर्मु के रोल कदा অর্থাৎ আমে জীবিত কেমিয়া আমা অধিকারে জীবিত কিদা নই গংকে আর নই চিতানেম বিরোধিতা তাহলে আমরা তিন মারা মুখ্য সংস্থান আয়ো হরখানা जहां जहां हमें गाँव में जाहिर थान चलावना उन्हीं हम विरोध कर जाते हैं उन्हीं विरोध करते मिटन ऑस्टिंकल परिस्थिति तैयार कदा गापा हलो आमा नुकान दिन बो नेल हित तमा उन्हीं बांगमा मिटन समय तो बीजेपी रे लीडर तहा कना बांगमा पॉलिटिकल दल रे बांगमा सोशल लिस्ट लेकाते कमी कना सोशल एक्टिविटी आया कमी ताई अतो नोआतन सोशल एक्टिविटी ये मिटन संगठन रेन और चितन चे लेकाते होरे मुस्को पा आले होतले दले आले लाख लाख कर्मी मेना को सेंगल रे आबो की बाबो दारे नुकाना कमी को मिटन मिटन आतुरे सेंगल जल मेनखान आबो दो ओना मतलब जे बनुआ आबो दो जुमिद बो खोजो कना आबो दो जुमिद कते जिक्कर बो खोजो कना ते बो जिक्करा बांगमा सरना धरम बो जिक्कर ते बो जिक्करा आबो संताली परिस्थिति भारत जाकर जैसे हल्का मा जहाँ दो झारखंड पोनद राजभाषा अत्याचार से मा आज से वो जित कर अब भाषा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी नौकरी चाकरी ताले नियम को कमी रे तो पूरा हम दो बाले दिते मिया इता हम रो मैडम जी हम दो सुदु सेंगेला एम बड़ी एम पुचाड़ी दा एक गया गपावलो नोआ विषय ते हो हम बड़ाए गया इस तरीके तीन फुलेम कमी कदा तबे निया गिन लिया आरो उना जगह अब सिंगल रेन तमाम नेता कर्मी को अब को एनो आ नोआ कमी व्यवस्था गुण आरो वो कमिया जहां तीन अतुरे के बेबड़ी कमी दिया दन जितन ते बडरम कुआ नुंकु तो आबो वो सला समांग रे आबो दल वो जमा दिला इन तक दाले अले ले दाल ले जम ले जहां मन तहां पे कमी का अले पहिलो नितो ले टिकौ दलम नौका वो कटे नहीं बोलोड़ा नौका वो तिंगोना तो बेगे वो नवा समाज वो अगु दरे या जीवित कटे दूर दरे या मां अदन निने की डोला ये डॉक्टर थेर बनुआ तमाम अबोरे नेता कर्मी को ठनिया ने हो नोई नाहान गंके लिका आबो को एकदम वो सही लिका वो कमी मा पूरो एकदम जनता के साथ वो कमी मानिया को लेकर के सलाम को के तुरंत जोहारे में बदलने के लिए करते हैं मुझे तारक सरन गंके वेस्ट बेंगल खन किना कथा सलाते रिपोर्ट को आंजम किया आदो मा समय मेना गया नितो आरो अडिगान कथा बो आंजम दड़ेया मा अबोरिन संगे नेता को कथा दोय ताबन